Emakhosini uyazi kukhona inkulumo ngathi kwamele uGalavante cala. Inkulumo yami beyibheke ukuthi idlozi nethongo nomdali bakhetha umuntu onjani. Ngabuye ngezwe ama-commentini ukuthi hayi mina owami umntana wakhetha sesemncane sese innocent, okay? Omunye hayi bakhona mina abaningi engibaziyo since lo muntu akaze wasambona izinto embi upure, and then ngathi abavule ama-channel abo bayikhulume le nto sibone khona into engifuna ukuyibona. Uyabona kwamoya there's no way yebo isiphiwo usithola uzalwa nje lo bizo lukhona kuwena, lokho ngeke sikuchange. Kodwa kukhona ama-situations la ubizo lakho kwamele lifihlwe usisemncane. Sikhuluma ubizo, sikhuluma nge-spirit esiyi-Mercury engeke sathinta umuntu. Kunokuza umuntu athi bangivalile, bavala idlozi lami, akunamuntu ongavala ispirit. Yes, umuntu uyavalwa aphila hamba njengamnawo, kodwa idlozi you can't ulivala idlozi. Ngisho nanoma kungathiwa umuntu ubulewe inkabi noma sithi wena ombulele uya enyangeni ikufihle ithunzi lakhe lo muntu ukuthi angakuhluphi, there's no way. Umuntu once angahamba emhlabeni wazi ukuthi sekuyispirit ongeke uze ukhone ukusibamba, ngoba uma ngabe usibambile ispirit salo muntu, kukhona abantu abasazi isintu ababa concern ngokuthi kungani singamphuphi uzibanibani. Soon as bawuphakamisa igama lakhe ahlanjulule, ambulala usenkingeni, ambulala usenkingeni. That's why uzothola abantu ngathi bayahlanya kodwa lo muntu uyageza uclean, kodwa leyo moya walowo muntu kodwa indaba ayikho lapho. Kungani ngithi kwamele ube uhambile wahamba? It's because of ngisasho uzodelela abantu. Le ndlela esikuyo, have you no, there's this saying engihlezi ngisho ngithi utsotsi kwamele abambe utsotsi. Uyabona, ngiyabonga mina ngokuGalavanta, but no one will tell you ukuthi ngeke ngaba irubbish noma kamba hambi indawo, but nami kukhona, nami la ngifundiswe khona ukuthi kuphilwa njani. I can tell a story whereby nomuntu mayicala aqhamuka khuluma nami, hayi ngikubona nje zisuka ukuthi hayi unamanga, noma kuba lula because of now uyiphilile lento le abakuphe yona. Lezi ziphiwo noma ngithi ubizo abasiphe lona uyohamba exactly the way uhambe ngakhona. Uyo specialize, especially makube usebenza ngabantu, uyo specialize ngabantu exactly abayiphilile impilo yakho, not ovele wayidoba. That is why ngiba concerned ukuthi umuntu ongazanga angene ephehlweni, ongazanga athwalise kodwa usebenza ngabantu uyathwasisa kanjani ngoba kayihambanga that journey. Uthole umuntu kakhulukazi ngangifuna ukupolitika, uthole abantu esithi inyanga zamadoda bathi bayenzela umuntu ilati lomntana. Okay, baclaima ukuthi banemimoya yabo gogo, kodwa you need to feel that pain first in order to heal that pain. I need to feel pain yokuthi I know isilwane ukuthi sihlukumeza kanjani umuntu, kwamele ngifile leyo pain yesilwane ukuze ngizokwazi ukukhipha yona. I need to know ubutricky besilwane. Angazi uyangizwa? Dala ngihamba ngikhishwa isilwane nani
For me ukuthi to able ukuthi ngikwazi ukunceda ngesilwane kwamele sihlukumeze mina cala ngiswine mina ukuze ngazi ukuthi si trick sinokuyenza 1 2 3 4 5. So how do you know what you are gifted? Through your dreams. Your dreams tells you who you are. I don't need to tell you. Akufanele ngisho na belaphi bendabuko abaprofeti bakutshela. Nisibuza nje niyazi ukuthi hayi uchazwa ulokuthi wa spiritually gifted. Nichazwa yilo kodwa spiritual gift sakho usazi ngamaphupho akho. Now, like for example, uphupha amanzi. No, that is not the right one. Iphupho lamanzi sonke siyawadinga amanzi. La sihlanjululelwa khona amanzi. But kunama events ayenzakalayo emanzini. Kulake uzovezela ama spirits asemanzini nako konke. Ngoba abantu ba quick ukuthi abamanzi kanti akusaba amanzi, they need a cleansing. So amaphupho akho tells you who you are and uzoba yini la emhlabeni. Amaphupho akho ayakubonisa ukuthi unebhadi kangakanani. So how do you know that you are spiritually gifted? Is through your dreams. It's just that you ignoring baniphuphisa amabhayi, baniphuphise izinto, into ekufanele nibe nazo. Umuntu azokutshela into ayiphuphe 10 years ago ukuthi yazi gogo ngingaphupha ngigcoka ingubo emhlophe. It's 10 years now. So siyenza kanjani indaba enjalo? It's 10 years now. But bottom line, you know exactly. And your daily living, you know ukuthi kukhona izinto ezenzakalayo abathakathi uyababhaca noma into eword nje emsebenzini uwosheshe uyibhace. You can read room ukuthi line energy enjani, you know exactly. So people, you know ukuthi you are spiritually gifted. From uzalwa I can state izinto ngisakhula ngimncane ukuthi bekuyenzakalani. So yekelani ukuzenza ngathi aninazi lutho. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.